Actually, people need to step forward. In your country, try to join the arts park. Join the arts park. Jisu kordor angan siya nyatang hami hoci siya ngahun ban siya niya ban ino kipom baro na uji suban shushim a jing im jing subangayo Jisu Jisu nga iyame ngalaman munsin yame Jisu 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 kordor angan siya nyatang amin gano nga snobhangalanan ansyu siya nyatang hutray uni lokbom jukela unyai ne jiunom klem wai Jisu Jisu nga iyami ngalaman munsin yami Jisu 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 kordor angan siya nyatang amin oci siya ngahun ban siya niya an ino kipop baro na uji suban shushim a jing im jing subangayo Jisu Jisu
yamin Giêsu 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 Cordor angan siya nyatang amin kanungan ngau pangalana pansyusya nyatang hutrai uni ulok bom jukela unyai ne jiunom klem wai Giêsu Giêsu nga yami ngalamat bunsin yami Giêsu 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 Cordor angan siya nyatang amin Katnungas ngau paha Bible ban shem Ars bakhan ar. Jing it ba pelabas ngurbat batrem Kampelatam naki kubor baba Kalong bu Giêsu in yanga Kanungak men ba Giêsu in Giêsu kanungak men ba Giêsu kumyanga langala lendet bat ngai ngala pet penban uit yanga shem lakle abangawan pai usudang leba namar bu Giêsu in yanga kanungak men ba Giêsu kanungak men ba Giêsu kumyanga tangkani kawe shishangan yai rwai habangan yashem yu Giêsu try katakan long jiunom halakarta kumno bu Giêsu in yanga kanungak men ba Giêsu kumyanga nga yu Giêsu pula ichua jing la penhyar ban penim yanga oyulawan ban syayap hadimna namarda shisha uin yanga kanungak men ba Giêsu kanungak men ba Giêsu kumyanga lada don ba keli kumningan ong buram yu Giêsu ngatip la jinglong mensim ublay bat ka mensim jonga ki ong u Giêsu yanga kanungak men
ba Giêsu i kanong akmen ba Giêsu i kumyanga nga it yu Giêsu bula ichua jing ila penhyar ban imyanga oj ulawan ban syayap adimna namarda shisha uin yanga kanong akmen ba Giêsu i kanong akmen ba Giêsu i kumyanga lada don ba keligum dengan ong muram yu Giêsu ngatip la jinglong mensim ublay bat ka mensim jonga ki ong u Giêsu in yanga kanong akmen ba Giêsu i kanong akmen ba Giêsu i kumyanga kanong akmen ba Giêsu i kanong akmen ba Giêsu i kumyanga. Ngiangu yo blay hagani step sa sisian pat lo plingi gani galat hakabangin yo ya kaban ya shakri lang yo try kom ki khon ke be ki jongu yanget iway piwe na pedeng jongi ngeliyo ban pan kentang ya kani step badi kani sngi nakabanta ka jingelam ka jong try ya ki banta juga jing shakri jongi ki bapher ki pediang smob hai pi baro ki prabangai be ki balwan na ki jing sengdong pokse renja bat ki wei pat pediang smob hai yo shakri jong try pastor ke nong pulo ban ngai khuble e ni pediang smob haru ye pi ki pralok ki prabangai be ki bomla ban posh ki jing seng henry ki balaya snot lang bat ngi langba joga ke YouTube channel langba ke service joga ke step ke bomenta ngin peteng ke jing shakri jungi de ka bangin yo ban ruai ke jing ruai ka basan spa nyo phopra ka jing ruai ka basan spa nyo phopra jing ja thait bathiang haman sem ngayo jakari baskem laki deu kisho ngala shem ulok badan bor baro shania haki sankti bom jukut jinget habatulot uhajan utrai mensem habano jing klan borwai laker jing mensau jing maun penwai shania haki sankti bom jukut o kik sankti bom jukut babat yanga yai bat yanga bakdup yanga ngasngohon leem layap jing suk beneng hanga kadam hapo ki sankti babom jukut ngin ruai baro ki khot joga de jing ruai da ka bangin yang lang ya ka ban ruai ke de jing ruai pat hadian juga de jing ruai nga sngo ba shibone ban khot iba browning kharnayor belong ru treasurer jong ka balang ke jingi hang ni nong thumai in sio ban wan shinish khman ban puli na ka ktien jong blai bat ban penkantang ke jing shakri jungi ha ke step san spa nyu pratung yang lam bani ruai ke de jing ruai
Jinja thai ba thiang hamen sim ngayo Jakari bas kem laki do kisyo ngala shem ulok badon bor baro shanya haki sangti bom jukun O kisang ti bom jukun babat yanga yai bat yanga bagdup yanga ngas ngau hun la im la yap jing suk neng hanga kada apa kisang ti babom jukun Lalenti kadum kajing syai ngam I lok ba it ki poi langa it yaki jing ai e utrai yang akap yang hi syanya haki sang ti bom jukun O kisang ti bom jukun babat yanga yai bat yanga bagdup yanga ngas ngauhun la im layap ching suk neng anga kada apo kisang ti babom jukun Jinget habatlot uhajan utrai mensim habano jingklan bor uai laker jing mensau jing maun benwai syanya hakik sang tibom jukun O kisang tibom jukun babat yanga yai bat yanga bagdup yanga ngas ngohun la im layap jing sup neng anga kada hapo kisang tibabom jukun Om don ba etan ya utrai banle ngasyanya hau lajing imbaro unrahiyanga jingkit unba syanya hakik sang tibom jukun O kisang tibom jukun babat yanga yai bat yanga bagdup yanga ngas ngohun la im layap jing sup neng anga kada hapo kisang tibabom jukun Chua bang nya duai nyo ban pule na ka ten ke jong blai ka ngila ban sem na ka kitab kisam jong David kelenong ka balai fusau ka dekot ka ba kendai ka ba prah du spel nang tang ini pulis ko pat banta ka city upol sa kinong Filipi kelenong ka balai ka dekot wakat lai bat ka bakat sau Kenten kiba ong kumni. Tomat batuk mi bautrai ulong babha. Suk utau breu ubos syania hau. To septeng utrai fikir ko jong u. Namar omdan ke jingkerdu ya kita ke besepteng yo. Kiseng samla ke kerdu bat kisat ngan Ndai kita ki bawat yautrai
kinom kerdu ya ke babha. Ko para bangit nga ngam nyewi lade ubangit uba lala bat ndai ya gani ka wei ngale daga baklet no ya ki basyadin bat daga bakne no syaki ki basyakmat ngabe sya persya kadak banyo gajing yethong kaba gajing khot saneng gajong blai how Jesus Christ ublen kerku ikini ki content ki banglayo on pule tong bu hajing doa ta Jesus be nyaingo eme ta Jesus ndak benta ba mila pela pat yang sa sisen hagani katayo manginyo banwan hagani ke yeng ke jongme haga mangin syakri eme ta Jesus nyaingo eme ta Jesus namar ke jingdon rengkat ke jongme ke jingri ke jing sumar ke jongme yang i wei piwei barokot haga banglayo banyawan pat hagani ke yeng ke jongme nyaingo eme ta Jesus na bentaki ki baro ta Jesus ki bamlale haga jing em ke jingi hoi sishalak lak nyo prabnaya ta Jesus ngim chimyo shu banwan hagani ke jaka haga bangyo ban syakri eme ta Jesus ndengi aingo bamenta nglayo ban wan lang kong ki banget barokot ban syakri ya me ta Jesus ngaingo ta Jesus na benta jing don kat ke jongmi bat ki banget bat barok ki be don lang hagani ka por bat kumjuro ki bam laban ye poy hagani ka por ta Jesus ngaingo emetai na benta kinong yelam ki penya ye kini ki jingseng ki nado ki volunteer ki bela stage tomata Jesus na benta banginyo pat sa season ban penya ye kini ki jingseng atai ngaingo emetai na benta ki jing bhag jong meta Jesus ngi duai hagani ka por ta Jesus to don kat ban ngi hagani ki jingseng ki jong ita Jesus yalam meta Jesus na do was dang jong ki jingseng ha ka banginyo ban syakri meta Jesus lamba ki jing ruai ki jongi jing duai bat kum juro ta Jesus kam tam ha ka banginyo ban ngap ye ka tin ki jong meta ha ka ba syakri jong nyo ban ai ni ka por ta to don kat badu pen slap me yo ta Jesus maka ke baro ka bu nyo ban kren ta kalong sisa ke jing kerku ke jing pendap ke jong ta Jesus yarap ro ta yang i wei pi wei baro ka ki bas sabat ki bayo sewe ka ten ke jong ta Jesus kin ngin yo ban ra sel jong ki yang ta ye ka jing dang ke ba ke jing diang ke bang ila yo ban diang ha ka por ta yarap ta Jesus ki paramangit baro ka mat kumjuro ki jing sang berang sa ta Jesus hakan ni kapor ngi bo ikini ngi penkentang kini baro hak keteng Jesus amen tu bleu nda yo ban kerku ngi lang ba ke jing pule na ka ktien ka jong blai pat ke jing duai ktien ka jong blai ka ong suk kita ki basyani outrai long bala kerku ye kita baro ki banang ban syani outrai nong ruai shemen sim ya ka bangelayo ban ruai ye thu ingi bakadon kata ke jing jathai haki men sim ki jongi habanginang ban pet haki kti ki badan bor ke jonong penem jingi u Jesus Christ habang aperkhat hakum gi digisngi ke jing ya lenti jongi kum ki pilgrim hagi ga berthai hapdeng shibon ki bawan saudong jo ke jingem ga jongi kum ong nong ruai de tang ke jing ga jong try ka badap biang hagi jingem ga jingi haki por bar haki sngi baro hapdeng ki jing telot de mau ba ai ke jing klan hapdeng ki jing no men sim de mau ba kershan bor ingi hapdeng ki jing mensau ki jing ma ong norwai demu ba keringi habanginang ban shania haki ksangti ke jonong penem jongi prabangai be nya aingo yo no blai bangingi syakri ubaki long hok ti jongu ki don hasna ban kedop ban piam ban yalamengi banginam or nginom kelon nginom syajab hagi jingem ga jongi kamngalong ngai iwei piwe na pedeng jongi ngilawan da kata ke jingai ngilawan rengkap bagi jimpen kentang yelade badai kini ke por ngasngau ke di ke por ke bobiang bangin aingo yo try
Habangi pe saudong ki bajian re yang iu bleu lari kerpang ingi. Dana pedang jungi lese ke bayat lamba ki jing pang ke jing shitom hakini ki singi ki tayo ke balale no bleu lapan kia ngi ka sang tiga jong trai ka don ka lamban ngi. Dana pedang jungi ngelayat lamba ki jing jau umat ki jing pai donot uman sembok ho jong blai ula sap spanya ngi ula ai ke jing tengen ngi habangi nang ban shane haki ketiga badon bor jong trai. Tungin ai ngo lang trai. Babangin nang borbor ban shani how no blay bangin shakri. Bangin shani haki sangti ke badan bor ke jongo. Tunge duai lang ke jing duai juga jing aingo yau trai. Long bal kerkui ke kerteng ke jong me ablay. Ngi aingo ye me atrai habangi don hagi ke yeng ke bakantang ke jong me. Wala bon teliki tayo kisngi ki benai ko trai. Ngem shemla ban shakri me kumangi shakri menta ko trai. Ring aingo ime na do men shem tayo. Bat hagani ka tayo ka bamanta ko try. Mela aingi ka di ka lahat bangin yo ban mane ban shakri la lo yame ko try chi subakodo. Ngi aingo yame ko try shi jam juga jingem jungi atry. Habang iyo ban kiedang step ni kejing tiak jungi mi iPad sesi sen bangila ban ring ban penhiar man sem go try chi subakador. What iki way mala shim no medang pensangi hadu geni ki kelemat atrai bangin iyo ban mane ban syakri me go try chi subakador. Kadon ka por ka kadon ka jinyon hakimat ke jungi kejing pang kejing shitam ki baban henrei mala penkhia ingi yero ya ka kerteng ke chome go try. Melo blay ubadon bor go try. Kadon ka por ko try ka bangi don hagajing telot hagajing long bakan jaman sem kalon kajing hiar hagajing em bakan jaman sem kadon kata ka bor ka batanya kajing em bakan jaman sem jungi dai ka bor dai ka sang tiga jame ko try ka bekershan ka bahai bor ngi bangela ban long gum ni ko try chi sobakado ngenom la ban yeng klem me atrai o chi sungi aingo eme kom ki banget haki por baro ngela ban pet sheme ngela ban pai ki khamat sheme try ngi aingo ye kajing jome ko try kabada biang ya ka jingem jingi ki por baro ko try chi sobakado o om don kanu ka ba hakmat jome ko try ka ba me mamla ban kershan ngi ka ba me mamla ban yarab ngi atra habangi nang ban shania haki sang tiga badan bor jome yarab yang atra yarab ngi lang baro ki badan hagi ga jing shakri ko try bangi nang bor ban shania haki kti ki ba em ki ba klan bor ki badan bor ka jme unong pen em jingi u Jesus Christ ko try yero eme ko try nyango eme try nyango eme ko Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ngin duai sikawai ke jing duai ngiwi ha ke ni ke singi kidon ki ri jung ka perthai ki bakani ke jing pang klam kalawan biang ha ka sien ka bar bona pedang jingi pe lamba ki kubor kabalajia kom ha Belgium ha po England kaladon kata ka second wave ka jing wan biang juga de jing shitom ha ki ribat ha ki pat ki ri jong ga ka perthai ngin duai la da long ka mon ka jong try bo bleu nom sha bagani ka jing jia kan wan pat ha ki ri ka jongi baki ke barok kin ya bet ngiwi ka jing ot ka jing lanyar jing breu ki badok ki bashitom hakiti ki por ki baron ki jing khangdam kim la shu ban trei ban kta kim long shu kambajulong but what ki jing shakri ble jungi ngem la shu ban yo kum hagini ka por ngin duai bala dalong kamon ka jong tra u bleun penwai no kini ki eke baki eke baro kin long jai kin yai be yaranti haki kam hagi jing trei hagi jing pule haka puthi ba khamtam hagi jing mani hagi jing shakri jing yo tra Ginom kelet roban dua ni kapal tegi bapang ke besitom. Kita ki bai kendu alam bagai ke jing shitom lag bagai ke jing pangklam. But ki wei pat ke jing shitom. Ki bah ke jing syam junga ki ba khambon ki ba mat ke jing de kitu ki badon ki jing pang ki wei pat ki cases jo ke jing shitom ke jongki. Namar ka shitom ki khamtam kitu ki balaju banle sumar shabana ke state ke jingi habawan kini ki ek kalong ka ba shibone ki bakin le ban sha sumar la de. Ngane thoi phi ki babon ki ba jia ki jing jia ki ba skusi de ki badon de ki wei pat ki jing shitom ki met ki jongki ngi dwai bo trau ni ban pan khia ki ngi de dwai ro ki yeng ki sam ki ba mat ki jing do no ki ba thon jingi
Bau blau ni ban pentingan ni ketika bekum kita kilong ye. Padahal ke juga por dengan dua ro ke ni ke por ke berangsa. Ye ke jing syakri ke berangsa juga ni ke step. Bau blau ni ban kerkui ni. Tu ngi dua lang ke ni ke por. Ku try babha. Habang ipet a try ye ke ni ke jing chia. Lang ba ke ni ke jing shitom ke ni ke jing pangklam. Ke balwan ban len shop se shisien pat. Ye ki wei pat ki ri jong ni ke perthai ka try Jesu. Oh ngi dua ye ka bami a try man da kerpang. Ye ke ri ka bai ke jongi ko try. La dalong kamon cheme ke jing dua jing kom ke banget try. What shot se shisien pat ba ke ni ke jing shitom kan wan ban leng shop go try. Ye ke ni ke ri ka bai ye ke ni ke straight ye ke ri India ka jongi ko try bai. Kak dekat ketika badan board cuma ko try Jesu bakodor. Dying ya try. Tap ingin dekat senam cuma ko pa bakodor. Bangada duai nak mentaki tu ki bamat ika dekat jing shitam. Hadu ke dekat singi try pen kia iki ko try. Ki badan ke jing shitam iki met nak mentaki way pat ke jing shitam ko try. Ki badan ki rieng ke sem. Ki badan ki hospital. Ki badan ki jing sak sumar. Ki nursing home bat ki way pat ki jaka jing sumar ko try. Long kat lem me ko try pen kia kener kata. Bahaga tu ke jaka ka baki ke don ko try. Baka jinget jongki kan pen kia iki ko try ong ka ktien jome. Bangida dua ni kam tiki long yeng long sem. Ki bala dono ki be ki bathon jong ki ko try pentingan niki dalau jong men sem ko jame ko try Christian niki ai bor ki pakin nom sakut hang ta ko try bakin tip ko try bo men sem ko yo ba me malakular ko try ulong rengkat hapadang ki bakum ki niki long yeng ke long sem ki bala ya lam bagi jing chia ju ki jing skosi ki dua ro ki ni ko por ka padang sa ko try ker khuingi lam ka ken jame ngi pen kan tang ki ko por ngi pen kan tang yo shakriu jame ko try ya ka ba me man yo ban long rengkat bat men yalam me dau men semba ko jome ko try ngilai ti ke ni ko por ke ni ka kenta ko try haki kti ke jome haga kertenga jeme uchi sungi doai amen ngai scam haga ni ko step ko mengila bu haga jing doai habang yo ban rong shi ke ni ka yeng ka bagantang ka jong try ba klempep ublei udon ka kubor ban ker khuingi lang bau syakri jong try. Nyangu yo blay na kabanta iba lamba roy lalu. Way na kirangba jong kabalang kajung ihang ni. Ban ngala banong yang ashimet. Ulday way ni kinong psay ka ktian ka jong blay. Ban man kapor habang asngap ya kijing hikay. Ya kijing slok ka biyay ka long kajing kerkuy nga bang angit. Yang ngiru kumjo. Idwa yo blay. Ba syakri jong try ban yang ha kini kapor. Baku mangila duai bau blau ni ban kerkuingi. Ka kubor ka bau syakri jong try wan lama pedai jungi. Kalong ka kubor ka bawan na ka kat ka jing sne jong try. Bah bangi mi de ka jeseng kandon ka jing pertamai bor. Lamba ki man siam jing ai ka de kapor. Hau syakri jong try bon ai. Ya ka jing slok na ka ktian jong play. You try pramai. Yaro you try. Kawan kong ai kubla ipi ketang bacang tam jong Jesu. Unang penembe jong. Hadin nyot li kibnai batam. Yo bane kendo biang kumne mengasmet ngam sem yo ban kani ka sonde blala. Ande mentang yo ban non kat bat pi pramai kendo ka jing kemen bungai i wat kalong kani ka duru. Ai kubla ye ki rangba ki samla ye ki long me baro kendo kibla penbiang ini jing boot perking iki SOP ki standard operating procedure protocol dokumen kalabo ting ai ka jing kublai ka bekerpang na kaliang jonga ye pastor ke nong plo bado ko mangiskot e yi bado ngelai kendo ye yang tip i ketip nim tip nong kenal i kendo nang ko i kasi tho jo i ka bo kampat i tho i ka por ngai kendo i hajuai te hadin kita kajian lanti pobon bah bat dang sula mana kane la penkut ya katam jong i komu secretary jong business association bat kalau katam dan continue ke belum successful hodo kata-kata bat ilai pen i ki quality of leadership ha ka belam ya ka balang ba association pun kijian lanti iba bat ki basuk tunat ru kumjo kapten so bai piba kong ru la sedan thang ne but baru khat di bayang sam jong pi sekabalang ke jong blay po nong thumai po kse la shisha pi dang kilalong lupa ina kani balang ne teng kwaru ban ai ka jing ku blay bat ka jing
kerku kedok ke kerpang jakane ke body ke bertemai ke bal simti harian ke jing klat no jongi ba firstborn gayang GF gayang chairman BE jongi ba blay ul ibit ban sim no ni ha ke jing i jongi kampat dai por yang so bha bang na a ke jing ku kedok i ba Arlington Kriam chairman jong ke balang i vice chairman ba BM gasngai ba elam ke jing sang montaksi i ba experience bon ni balong secretary jongga balang ba Paul kumi khari iba SL yon soy assistant secretary but iba KB khane yor ba proning balong secretary long treasury jongga balang ya ai khubla yepi ag jing ku kudo bangi duai oblai unyalam yepi ba khti jongpi kam ju kan roy but ba ka balang kanang roy put usam jongga balang but hima ka jong blai hi kanang ra kanang yar bat ba ka burong jong blai kan pau ting ai ko blai ya pi para ngai baro ru ha kan ka por namar ba ngampat yu kendo ya pi na do brai march ting ai ko blai ru kum jo ya program committee ka bala ibet ban jeng nga kan ka por kumi chairman ni lalam phang montan ki por ki bangi emanta ki long ki por ki ba kata-kata kat bangayu i haga television i ba ikis covid kila poi sa pukundai point san million kamu sau klur kendai pusan lak ibayap 1.25 million kamu khat ar lak san po hajar kila yap nang ni jingpang he India ki pang gio kila poi pra pusan lak pusan lak kila poi he India ki bapang bagi bayap kilong silak ar pusan Meghalaya lajan poi 10,000 ki bapang ngat sispa ki bayap Donald Trump imat urem ya election kum presiden di Amerika si benta kadai nak benta kadai COVID-19 ni aingo yu blai bangirang don kumne haga balang bakar bangatip 4 don haga balang jungi nang ne nong thungai ke bayo kan ni sistem ngam tip kalong na em kumta la kalong kumno rungi aingo yu blai bangi don lang kumne haga ni kapor kan no sokmen kam semani i bapidon kan ne para ngai ti kapor lang ka ba namar boleh skabai pin perkhat kan ni kapor ka ba kayo ka hat ka her bha ka khai ka pateng kayo ka kot jong gibril kapala kasgi jang itu ke badeban belasi kalau akhir hado kata-kata bat bon ki para ngai ki bengi tip bakal kata ajur kan ke COVID-19 iki ndai tang ne ri khasi bat jantel ni Meghalaya ke India hi ke first quarter jong 2020-21 the gross domestic product jong ke India kala akhir 23.9% palat sipawa nak bagi jiwa mencamsan kalahir. But apreng juga ni kesau kesian so China wan tur. Kumpulan mentah silak kisipai India yang persya kipai persya ya silak kisipai China hak kita giro lom tak peja pada tak. Jangan ni telang. Hak ni kita yo kebaladep. Kadon kejing thok basai bahag kot kubor. Ba kita ki expert seismologist iba pek benia bhaj phang gajing khnyo jumai gi ong ba kane ka North East India kalalong overdue yau jumai ba jur bat lakum ban pensisai gajing ong ngajong ki hak tu lai tarik ta sedap siteng senia ukhi ujumai ba 0.0 ka Richter scale ba ka epicenter ju kalong 4 kilometer na Nongstein tentang kata para ngai i kum ka balang ni do bon ki para ngai ki bayap ngamla banjir keteng baron dengan sukun ma na khamat iba ketik song biseril iba ebor khasandi belong member jong asher committee iba ali na po umpling ido wan swet nang the na po kte pat bon ki pat ngamla banjir ne khamtam iba GF kayang ba firstborn ibalong upara jonga habang arong ngemis kata-kata i
nama itu imju kublai nga. Itu isi kedup nga. Tisi nga sampun muktin jiwa ke men rang ba. Yang so kenjas ke debim dan so. Kaya kapor ke badum, ya ke pertai, ya ke ri, ya ke state ke jongi, ya ke balang ke jongi, bat la se buon para ngai ki yang kesam jongi, na ke dau jongi jeng kata ke yo ke kot ke kamai ke ji jongi ke dum ke kapor ke badum sikada ya. Hari Amerika ngapet ka ke television ke jinge kulmar ke bumla batai so. Makinong kersan ke jong Donald Trump kim priang ya ke verdict jong election. Te hapeng jo kene kasau ko sian kat kene. Kasur ke jong Yesu nap men ahajar sna men sywa ka Yesua ado menta. Tuan hanga ki baro ki bathai kat ke bakhia ke jingkit. Dengan penjam ya pi. Tu sim ya kalengko janga hapi. Patu hikai ru nanga. Nabangalong babulului wadu berit ke donut. Tipin sim ke bajat hai. Haki men sim jong pi. Nabangalengko janga kalong ke bejam. Bat ke jingkit janga ke besting. Tungi duai. Gendrar bi ke percaya keri jaj benreu jungi ke senang ke thau ke balang yang ke sam jungi ithat bat ke khia ke jingkit ke bon ke liang bon ke benta keran hangi ke ke podo jo men se bkhoj berpersat yo ma thayos ban thoi ini kenten bengila bani osngo sisi sen ke sur ke jang hi ke sur ke jong breu begini omat yang tak jing jathat ke molekular snow ke jing dua jing ketrai dan krai ke dono jing sim yang ke sentor bani otolet bagi jing mut jing perkhat jing ibaro mata sebom jing kodung ipan amen. Haba unu breu ai ke jingkular. Idei ban pek utau breu ulong malem bala ban syania. U Jesu ai kene ka invitation wan hanga baro entang ka to kane entang gitu ki bola jet lagi bo sungu e nei baro ki ba thaj ba ke ba khar get one khot great invitation. Don ro ka kular ka syai bha dengan penjam ya pi tu sim ya kalang ko jong a pi bat tu hikai ru nanga na bangalong ba loi ba ba ka no tipin sim ka ba ja thai ya sim ru blai u Jesu u kular ya ka jing ja thai uno ba kular kumta ba khat so bha kata udai bandon kata ke competence udai bandon kata ke capacity udah bedon tahu bala, udah bedon long tahu bawa ngilak ban chenia bala, ban pedang ladang iwan sisa, baru bola ban ai, ya kata kajing kular ke bawah kular. Uniu Jesu, ngakwa ban buat kemat jam pi para pengai, i tep hayo Jesu, i top hayo, i kran man kasih, i duai man kasih, ruai sepang jauh dengan sekwa ban sepun kenmau ya pi, ya kai ke pilat tep apa. U Jesu, uniu bakular kene kajing kular, kepala tho khatway lonong jong Matias khat ke baru prado laipo uni Jesu ulei uta uktin bolong nak menang kong baru belai bolong badu belai bad bolong belai ru tu bakular ke jing kular udah belai uni Jesu da ula penang ke baraban dan kanu ke bolong ke bam simlalong lang bajong silong kong dekat ke balajong gospel Yohanes. Uniu Jesu dari utu boong nga obalong kata kelenti kajing siapa kajing emde uniu ba akan kajing kular para pengai uniu second person of the Trinity ublai kwa ublai kon ublai men sembu ko ublai Jesu kon jong ublai ai kajing kular ulang reliable ulang balaban chania
ulong ba shisha ulong ba laru ban le kane tapi pule ha kane ke ju ke passage ga khot ke ba arpunyo ong kumne hang ne asukwa ban pule khniat kane ma balai pin su tho bau jisu udon ka tak ikhtiar udon ka authority balai u dau balai bo pa to make a promise like this sangap ki kentien bo ong kumne lanang bakhan wei ke khot ba arpunyo ong kumne ki ke baro la ai hanga nau khpa jonga ndei tangkat to kane ndei baro ke baro la ai hanga nau khpa jonga don ru ubai tho yau khon rei tang khpa bne ubai tho yau khpa rei tang khon waduta hau bau khon umman ban pau yau the key the doorway Kalanti shall blay bok pagren lengbau Jisu. But kalang kapag kasimnya kapon dengan kwa pa jitu ipi akasan nang ke gospel Yohanes dekat ke ar ublay bok pa unum bisar ya kapertai kapakot jang kapertai. Ya kani kakam ublay bok pa la ai hau Jisu. Hakat kasngi bengin yang ben bisar mangama pibro kengin yang ben sya bisar hakmat jong ro emre hakmat jong Jisu de unehi ba ai kani kejing kular he has the authority he has been given the authority hakbar pra kal nang khat pra gospel Yohanes kenmau tien ke ba ula bengin kenmau bengin tipa la ai hanga ong ya ka bor baro happening ba khando all authority has been given to me in earth and in heaven. Demu u ba akan kijing kula. Ba hapreng kijing ja jong pi kijing lanti jong pi. Kijing ba kijing sistam jong pi kijing thaj ba kijing jrem jong pi kijing kit ke bakia ke ban kijing em ko jong i. Uni udon badula badu kuloi. Ukuloi ula badu mon. Ban ai kita kijing ja thaj. U apostol Paul udah ubai ubashem ya tak jinjat hai. Tetapi pule perangai. Hakasithi seu Timothy baat kalau nong kebenang kong kat bakat ar. Upol ong ngatip ha. Utahau bangala IT la kejong kejim. Ulong la ban bat ban sumar kejim jong aharo ke bakut. Namar kata hakajo kasithi kabar seu Timothy. Nang kapasau pada khot ke ban reu nyobat pra. Uang ini kentien ki bagi jutip ha. Uang ala ile kajing ile babha. Ala pendap di kajing pet. Ala ri ya kajing ai. Menta kesak satang bangan yo ai kapan siat. But kat kum ke history tang apa ki asne mu tho igdi kentin hakan ka sithi jo Timothy yo apostle Paul la khai khle yu utep ha bagata ka api u khman ka jing yap ka pasat khai kum kata ka api u khman ne ka jing jai bat daga ka jing ja thai ka bhautra Jisu ong igdi kentin malele ka jing le babha la pandap ka jing phat thong jonga bat ngori ka jing jonga. Don't so way would have crowd jong kebalang hakasaus kastem kebasaus pa the 400 BC. Guteng Augustine itip bahas panjang. Wang way ktin. Wang you have made us for yourself, and our souls are restless till they find their rest in you. Mila thau yangi nakabanta yalade hitra. Bat kimen sem yangi ki pisa bat kileng tat hado bangini yo kajing jathai hame. Ini arngot kiriu klau jong kabalang Apostle Paul badu Augustine ila ban ong ye kata ka basai kada bha. Ki dia ban mat ye kata kajing sup. Kata kajing jathai pada pleng kajing Kim Crown. Ini so si banong perangai. Men ngapla kamat jongpi. Ngatai piru la pikiran hok. Kan hak bani tu.
Babon sen kene kecing cak thai bau Jisu kular ngem yo ban mat kecing em kejongi. Wada kene klip mat ka bamenta ba psiong kecing sang mangam ngai ngam prane idon ge kecing mut jing perkhat ka donut iba pen khi kecing mut bakam la ban syong thai ne ban cak thai. Rato kamlang ta. Balai kalang kumne. Namar babon ki Kristan. Simpan bakilong ki baca thai yang kan sem ke jong ki. Syaitan yo lat bat ai ke jing keli bat pelong yang ban artotien kene ke jing kular kalang ke busutnat ban pule. Kalang ke busutnat ban pule kene ke jing kular. Banyak semua kalang busutnat. Hindrai kamte. Kat barang ima percaya te kuslai be hi, jenja be hi, thaj be hi, kene ke jing kular sutnat ban pule ke ying yap breu. Ngatrai piru piloi I prabai. Ngap di osnguru. Bah ying be yap breu. Cek pule ya kene ke bentar. Tuan ang api barok ke bathaj. Bat ke bakhia ke jengkit. Dengan penjam pi. Henry. Tip pi cek kan mau pek nem, cek kan mau sengap nem. Laju sangai anak tang dekat ke arbu pra. Nju poisho ke dekat ke arbu kedai bat laipo. Lesi kalau abang long bangi perkat bakat dekat ke arbu pra kalau ngabur stunat ke aji jak thai bat kejing pentingan ni gitu ke basnosi. Tuan hanga pi barok ke bathai bat ke bakhia jepit dengan penjam ni pi. Nda sungudai than ban pulai ke arbu kundai bak ong to shem ya kalengkor jonga hapi. Nda sungudai than. Amar ki bapri kita nak kecing jar, kecing jauh mat, kecing sosi. Banyak kalian sepanggil lengkor. Bahaban nam pulai pi gerkar ba arbu kedai. Kelam pulai pi gerkar balai po. Kelengkor jonga ke bejam. Kelengkor ke pasan nak keding ke ete. Jingkit jonga ke sting. Kejingkit asal tua pakit ke bakhiati. Kamu kelang ben sting. Nak kata daw bon sen pension. Haki ying ya breu, haki funeral service. Bun giba pulis dang lene giba kren giba ai ke kubo jing sekolan ni gaji kubo jing jing pentingan. Kikot no tong ada kuat ke arbu pra. Apa kamu dek kamta apa kai? Kuat arbu kundai kolong oxymoronic. An easy yoke. Kalangkor ke bejam, kalangkor ke baete. Jingkit ke besting. Nak kata daw bunsin iklat yang khot ke arbu kundai ngim kam pule. Henry para ngai. Kadaw boleh ngai ngabu khmat jong phi. I pastor bi do dang ni ila aban pensisa kata kalong na yang kunta. Ngabu khmat jong phi. Bala tak no kono kadaw balai bigim ju syam ya kata baca thaj ke basisa ke badai ya ki pongor jong ke jing em baro bagi jiat lenti baro jong ke jing em. Ketahu kalau bangi ngim pule ya gar khat ke arbu kundai bat laipo ngim penai jingmut bat ngim snotho bat ngim kongo gar khat ke arbu kundai bat laipo kong kumno param ngai tu shimru ya kalengkor jonga api bat tohi kairu nanga nama ngalong ubaret belului badu baret dekat onot dai tang hang ta di pensem ke baja thaj hakim sem jong phi nilawan jo Jisu re kadon pada sakawai ke bangidai panle bangin sem bangin experience kekten sem kemot tapi psim kau kejemut kebun experience. Day kau ke condition bangi hapan meet kau ke kendon ke bangi dewan pendat. Kena bangi niok pan mat pan syam ya kata ke jing jatat. Hapreng ke jing jenjar, hapreng ke jing kuslai, hapreng ke jing kit ke pakhia ke bangi im kum ke beriu hapartai ke bangi kit nak ke swish ke ipat. Berkata kalong pan syam
ya kalengkor ke jong Jisu hangi. Kita ke konteks yang kena ke passage pengila pulih mentan. Kita kat bau pra apa kundai balai po. Yang kelong kat bai yang Gospel Matius. Ke konteks juga kalau kena. Jisu penrem ya ki rabi bat kita kin rang balang doa ki babu kajikit ke bakia halo jeki jiu. Na Lord ki jipotli ki hukum ki jong Moses don arspa asopo pratli ki hukum ki berit ki badesh pang kumno ban rakhe ke sabaton kumno ban banja kumno ban sum kejat kumno ban terkti bat kum tatatel kita aspa asopo pratli na Lord ki jipotli ki hukum jong Moses ki bleu la ai u haulom Sinai sa aspa asopo pratli ki hukum berit ki bilang ke detail but lais pa adripusantli ki adong bapimbit benak Babun bah total kelon rules pak hat lai teli na Lord kispo ki hukum yo Moses ulai. Badi kini di rang balang do ki Farisi ki nong thok bat kita ki rabi ki nong hikai kita bo ka jingkit halor ji kijiu lamda phit pendat ki ni rules pak hat lai teli ki hukum bat ki adong phenam la ban pasibnang. Jisu ong ki sibo ki jingkit ki bakhya ki beri hondai tang iwe senrati phim ai banera biki deh kata konteks bo Jisu ong to wananga phi barok ke bathai ba ki bakhya ka jingket dengan penjen kita ka de konteks Henry na phi pek ha ki hukum ki jong Jisu ki long ki bakham kors shu ki bakham perking shu ki bakham sitam shu ban kongo ban bot ban ki sipo hukum bat kini kin rus pakhat lai teli hukum red Jika mau apa nong lekhat belai punyo sopo yang Gospel of Matius one way kuli Jisu ko kanrat ko no hikai ko kum ka bakrau tam Jisu ula reduce ula penduna kita kin rus pakhat lai teli hukum satang artli Wang menonton kita baro, tang artli, men yau trai blay jame, dak ada no jame baro, dak mensim jame baro, dak bor jame baro, badak jingmut jame baro, bat yalau parmarjan kumbay lade, hang piti ke artli ki hukum, stain ke hukum, bat kinong itu lupa baro, kata kada kejuba jong Jisu. Pinta sengap so kumbaga ta ka ai dene ko hukum dene ka law ka govern ka sinsyar ka yaj ba penyaj ya ka hima ka jong Jisu kalong balong sepel batang artli kita ki hukum handai la pipek jeleu ba kilong ki bakham sitam sibon bani kita ki baik ki bo ai Moses ba kita kan terus ba khalai tli hukum ngomai pi Jisu hakalnong kabasan kabanri ba nyaw jong ka Gospel Matius kabangi khat the Sermon on the Mount kabangi tip ha paro u kham panchai shu yak ka bomut da ka buong men yo try blay jame da ka jame da sim jame da bo jame da jimut jame paro ba yo pra manjan kum yelade u panchai kum kanuksa para bangai pitip ha baro kalong tang jing kan mau jong ai pi pitip ba kane Kau hukum jong Jisu kalau kau bakam perking susu, uang la tho, menem penyam, hendai ngong api, api bitar kelam dao pembiang, dan hak kajing bisa, la tho menem kelam, hendai ngong api, pak teman pek je kan thai, dah kajing ku abrai, bila kelam lepa, la tho, kemudian namar kekhmat. Ngong ipi, ratat ipi na silang kangap, pensya sa silang kangap. Tutan mono, penbor ipi penyat cimer, lait pat armer. Kata kada hukum jong Jisu. Tu jiki nong sun, kurku jiki betim ipi, lep hai jiki belak snew ipi, duai namar jiki belak ben ipi. Dak khmat jeme
kepentut jemi kelang noi ka, kelau noi ka. Kekti jemi kepentut jemi on noi ka. Kata kadai hukum jong Jisu, kata kadai ke Sermon on the Mount. Hak bau Jisu ya thuk syai ya ki kendon trekam jong ka hima ki beneng ka hima ka jong. Haba pisap kumta. Kalengkor ka bau Jisu ai ya kitu ki buan shu ha banwan bagi wat ka jing jat thaj. Kalong kalengkor ka bakam kia shu. Jisu simpen jam ksai ya ki sepo hukum. Kampun perking shu. Kumno hai uang. Kalengkor jonga ka bejem. Ka jingket jonga ka pasting kumno. Try kumno kala penlong, bat ki hukum jong masas benang pen perking susu. Kumno me orang mentah pada me ki kelengkor ka bejam ka jingkit pasting kendrat, kumno kala penlong. Mania thui pi para ngai. Jisu ukit lengkor lembat pi. Ukit lengkor lembat nga. Kumur kitu ki mors gimasi atli se tak lagi po kalengkor kena bikin tan bikin lor ya kalengka. Lalu bikin tan ya kali masih kewagan. Jisu ukloi bat ukhat banyak tan lembat nga bat pi. Ya kejingkit baru khat ki bau halo jegi. Dan lelai ngenam la ban le ya kitu kicing hikai jong kahima ka jong tra Jisu. Kahima ki beneng. Kahima ublay. Ka bathok syai. Ha kitu ki san reba nyo ki lenong jong ka gospel Matius. Da thap ya pi siliang kangap yang asiliang kangap nyar phenlap bandon bon cha sa siliang. Nani kini pi sabti pin ai saka patlun kamla banlong. Yi kita baru khoj. Kita tang jing kidur jong jing sya bomdai. Le Jisu uang lada pi wan hanga. Bat siap yang kelengkor jonga siliangan tan mga siliang pintan mapi. Natan utra Jisu para ngait kamdon kono jingkit ka bakhiatan Dia tu ingat, dami kini kisngi bela yak ladat tahu bernai me arpo terik Ravi Sakaria suwe neki apologist iba krau jong kepertai bela yak. Uya tu kawe kajing tu. Hakawe kasinong po Indonesia, Jakarta kasinong kanong ba jong Indonesia. Dadan kawe ka debate hapleng Ahmed Didat uta ubayang ban yasa dakaliang jong kaniam Islam Muslim. But uta Professor Lee, the Chinese Christian, Kristana ri China. Ia saat by penyeksan iwai pat laka jong hikai. Uni open kesan ni kejing hikai jong ke Quran, uni open kesan ni kejing hikai jong Jesus Christ. Uang uto Ahmed Didat ibu. Uang Professor Lee, come here. Julai hajan jong. Uang asyik tap ibu nane. Hakmat jong kita ki pajba ki babon ki paj yang tak debate. Uta, uproli uasa siliang kengap. Utap sasidak, tap yang usen. Kata kepada Jasisha, ayah kot jong me, kumbau Jisu hikai kan pet menut. Ayah kot jong la. Ayah betul jong me. Ha kata ke audience kita kisan rang kita kenteru. Ulau ya betul jong. Baru ulet nak sikam lalu jong. Ulet profesor tak universiti ha kabadan tak debate. Let's sipak kamera jong baru yam. Mengaingu ibe try ngelak ban kongo ya ka hukum berkejihikai ke jang me pangalapan i kumta sisa. Kari Indonesia kari jong ki Muslim. Padahal jong kata ke kamera ke busong Profesor Lee. Tiki spa ki kena school ki kena university Muslim. Yang daulan bandat pan map now shortly na kata ke jingle jong tu Ahmed Didat ulayap mentau tau apologist uba start happen debate re uba isi ya Kristen kata-kata re mga mo pi para ka ba yang ban sya bom dai
Leu Jisu ang lada pisim kini kelengkor rengkat ban nga. Pila benda ikini baro. Kelengkor ju para pengai. Kamut ayu. Kelengkor ju kamut bang ukwa ban long. Tang unong penem bat unong yarap jengi kapor bat kia kajingkit batai kamansim. Leu ukwa ban long ru ukon rat usim. Unong penyaja kajing em jong pi. Nadangim tre ban priang kata ngalong kumbangi kwa tang kata kajing jathaj kajing jam kajing penjam kajing kit pop kajing kit jong kajing em kajing pat ngimon pat pan sim kaleng ko jong iskwa tang kata kajing jathaj ngim tre kaleng ko pat ngim tre kajing kit ka pokwa pan ai hendai kini pro arti kion rengkat para gai kerkhar baru pra kadang arpu kendai pat lai pokia rengkat uji su umpat kot kapakran tang kerkhar ka baru pra ukran rui kerkhar ka arpu kendai pat lai po bat kene ka step dan kano ka khubor bang kwa ban pan so preng jong pi para gai kal kene balangi kmit ente ngi kwa shisha ban yo e ta ka jat hat jong ka men sem ka kristiani ka jiya lanti jong ka jim bala tip ngini kendo bon gejingi kendo iba morgan ila batai mana ngalayo ban batai pi ketokane ne bon gibi pada ki pi pila ban yatho ki e gejing kit bakya ba piket bat rus ka weda ko apanong da pidon gejing trang ba gejing sleng yo blai baktar karong restless kam don gejing ja thai kam sen jong pi pin syam ya ga ha jisu ente gejing shitam ka badai gejing em ba saban gejing kwa jong kam sen jing sleng jing don not ya boleh Jisu lah pun biang kata batang kau ke condition kalang tentang mun ai yang ke jing jathai riu ai kalengkor riu ai tang kalengkor bengintan maroi maringin namla uya rengkat bangi kan mau Yohanes katsanong kadkhat kabasan ong kumno ong uta ubayai ne hanga pat manga unsay so sipon kan spang kiso jang jinglong Kristan namar klem manga timla ban la eruem klem manga pidamla bantan ni kene kelengkor bangan buah kabet jong pe kerendang ke jong pe pidamla ndengangan nya rengkat bat pi antan rengkat bat pi ora ngai in sim kene package kumbagawan is one full package kadon haka ka jing jathai kadon ru kelengkor ba ka jing kit bo trau ai kumu kenrat jong kajing em kajongi dei tang hang ta begin sem kajing jathat ka besisha dei tang sipor kum ka help desk ka pok hotel begin lai baju konsol utu ubri bayang halda jong help desk dong selai no jong ti em lu kwa bandon rengkat bangi banyak liter pat kajing em kajongi si jam siap rengkat baru ngini slok baru ngini hikain ulong ubajam no ubared ubalului mangir in long kum tabah kapkot kajing em jongi ngin kham itho kham bayu ariatan rengkor lang baru rengkat baru ini itho kham bayu ngin kham bit gadur cheu to ngin kan ma ngani prap ngai la piklat baro ngongru kan ma tangan ke bai ujisu ukwa onlong entang onlong yarap ban penjem kajing ket jongi ri ukwa onlong ru kondat jong kajing em jongi ban penyat pan ngiri ben sim ke lengkor jongi hau jong hangi kenang bangila punya ban ya kajing sok kajing jathat bijisha ublai nang butang prom jo amen ni aingo yo ublai nagam tagani ka khubor angai kabalai man siam shiboningi kabanglong na do mene bah pedeng ke bakum gini gipor jong kecing ya lenti jongi ni aingo mangidon Jisu blay bangingi syakri bokot ngi berbor bangin wan hajan jo bar bangin lakban bread iki jingkit ki bakia ke jongi hau kentien jong norwai shemen siam utu ke chirwai ka bo chuong ong norwai shemen siam lam la jingkit jong pi hau trai i hangta
Kidon kicingket kicing isyam jungi ki bangi. Ni persyang ban ye thu haki breu. Kadon kapur ka baki ki skong thai ban sngap ye kicingket ki jungi. Ring aingo bangi don blay bangi la. Ban ye thu hu. Haki por baro. Baru bakhot ingi boong wan hanga ngan pensting ya kicingket jongpi. Beliau ngker khu ke dika kubur ba ye lau jong syakriu jongu. Balapan kan mau ngi ke dika kubur ka bakodor shibone ha ke dika stem. Kumbalapan kan mau i phi parabunget ha ke dika Sunday ka baladap. Namar ke jinglong jong ke dika por ka bamenta. Ye kijing aingo ngenom shim ha kitu kijaka ge ba phi shong. Rei na kaliang jong ka Ushers Committee. Kilapan kre. Ye kini kijaka bangila banbu ye kijing aingo. Lakalong ha kapor ka bangirong ha po yeng mane. Ban ka banta jong phi ke bom shim lala ban le kum ta phila. Ban le kata hadian ba phila yo ban mi. Na ke kijing seng na yeng mane phila ban thep. Ye kijing aingo ha kitu kijaka balabu angte. Hakmat jong ke yeng mane. Lakar pat roi pigi parabangai. Kidon ke receipt. Ke baladon hang te hakmat jong ke jingkang yeng mane. Sngopha ban shim ka lagi jong ke receipt ki jong pi. Ke jing seng sngi balang kan long ha kapor san shiteng. Ke jing seng miet sngi balang kan long ha kapor san shiteng. Bat haga ni kesingiru ngin don lai teli ki jinseng. Ke jinseng ka bobot kan long ha kapor khat ar baje. Shteng singi. Bat ki banwan shige di ke jinseng kinde na kadong. Jinseng dong umpling. Bat jo ke jinseng dong lai kra. Iban yalam mege di ke jinseng de Reverend Dr. S.D. Karmo Plang. Bat iban yo ban ai ka kubor jo ke ketien ka jong belay. Ilong i pastor in charge yungi Reverend Kienong Pulu. Shigantian na kaliang jong ka worship service organizing committee. Ngi kum kitukot jong kanika committee. Ni skoban ong kublay shibon na kabanta jong pi baro. Ki volunteers. Ki parasamla. Ki longkpa, ki longkami. Ki bala pendep, ki babon ki banta kumba layo ban IT happy. Na kabanta ki jing yak bej bat ki jing yak renti. Jong ka di kajing syakri belay. Yemdon ne ban siu keliang ipi. Dengi duai bau belay nang yo ban kerku. Nak benta jong pi. Kerpang nak benta kisamla. Kebalayarap shibon teli ki benta. Nak benta kajing yak bej yak renti. Jong kajing syakri jing yau try. Nak keliang jungi yemdadon kam shibon ban pelut ikapor. Bat habang ilapoi hang ni syua ban long kajing seng ngilai ilapa ki eke borok ki yak bej. Dia kecing ekit kia, badi kecing trish tom kecing pi. Kebalai shibon nak benda jung pi ki parabungai ru, kebalai trelang rengkat lem badngi, ban bot renti ke bangilio ban peta syapi. Kebalai shibon, bad hadian balawai kecing seng kebala penkan mau pi. Sngobha ban mi jai, bad ban nomilum hang te hapo pelau jung ke yeng made, ban pinla ban yelek, bet selaki jung ke yeng jung pi. Hadian balawai ke jing seng kenang baga nomlong pat ke jing tut na kebentai kita ki banwan pat ha ke jing seng ke baar to bleu nyo ban kerkhu ngi lamba ke jing pen kan mau ngin penwai ke jing syakri ke ni ke por na ka bangin yo ban rwai ke jing rwai ka ba shispa prapun reo ke jing rwai ka ba shispa prapun reo ke ni ke jing rwai ha ke khoras kong ka lengkor jong u kalong ka bajem ka jingkit ro ka sting shisha. Ban syakri u ngasngo bhae. Ngahun ngakemen shisha. Namar ki don shibon teli ki dekhot juga di jing ruai. Dingin ruai ka dekhot ka beningkong. Ka dekhot ka balai. Nangta ka dekhot ka ban reo. Henyo lambat ka khoros. Ka dekhot ka beningkong ka balai. Henreo henyo bat ka khoros. Ditungin ni yang lang bani ruai lang ki di jing ruai. But hadian juga di kecing ruai, Nak bentai kecing aingu ika bangi ngelayo ban tap, but nak bentai jo pi ke ban siok ban penuh. But haga ju kapor ban bu haga kecing ruai ban pelai ingin di kecing kru penuai. Sngobha shibon ban khot ye evangelist boleh na hayong.
belong ru inong tre jong ka balang but i librarian jong ka Nicholas Roy Bible College in siok ban wan sinish khmat ban bu aga jing doan am taki jing aingo pada aga ju ka por ban pelai ngi degi jing kerko ban wai Mentang ala shem ya utrai kat nungak men ngasung ngan syakri tang ya umarwe la shitom ni lasung kaleng kor jong u kalong kabajem kajing kidru kasting shisha ban syakriya ungas ngau pae ngahun ngak men shisha om don krayungan ujisu tan badungan yaim ngan yai ngan yeng ngan ko nguru ya ukat badang im kaling kor jong ukalong kabajem kajing kidru kasting shisha ban syakriya ungas ngau bae ngahun ngak men shisha shisin pet ngapet hading pna ngas ngau soitan uong lengkor u Kris kalong kabakya baji sumem yo shong kaleng kodong u kalong kabajem kajing kiru kasting shisha ban syakriya ungas ngau bae ngahun ngak men shisha ngalamat jing ngau bakapop kajing syukur sudah jingkmen huji sungal Hashem kane ala karta kaleng korjong ukalong kabajem kajing kiru kasting shisha ban syakriya ungas ngau bae ngahun ngak men shisha. Tongi duai. Hallelujah, hallelujah, tribe it. Ngai ngu yame jisu bakoder ya kijing kerku bat kijing lepha kijong me baro. Lamba ki sngi ki por kijing im kijong igo try. But come tam me ablebi lamba ni ka step ka bamenta ha ka pangiliyo ban rung ha ka yeng ka bakantang kijong me ban shekri ban niro ban pankraw ban kentiu ka kerteng kijong me ublei jongi ubade hak ban yo ka puram bat ka jiro. Ngu yame tribe it pamela kerku yingi lamba ki jing duai bat ka tin kijong me go pa it ka bala ai ki hikai ke bakoder shibun e na ka banta jongi go tribe it. Ngai ngu tribe ko na ka bakoder na ka banta ki shekri ki jong me baro ki bal yo man shimenta ni ka jia sengu kunrat baba ban ngi scam by way pi way nap deng jongi ha bangi yo man mi na ka jia sengu pa in nyen mi a tribe ko ron gat bat ka donut ka bakmen ni mat ka basngew hon ablay na ma ba mela ker khu ngi gen tribe it lang ba ni ka jia sengu kunrat baba ha ni ka por ko tribe it ni ai ngu ru ya me bangi yo man lum ngi jing ai ki ba me mela ker khu ken pa bat mela hikai ngi bangi yo ban lum ban ai she ka kam ga jom me ko try na ki jing ker khu ki ba mela ker khu shibun e na ka banta jungi ko try ni wan ra gen pa ha ka ba me min yo atrai ji su ba ko ra ba men ker khu na ka banta ki ti jungi baro ken try e ki ban no ha ga ni ka pla jong ga jing gen she ko try me se try e junga ha ga ni ka por la ru ban dan ki bom sham la la ban ai ko kan rat ba ba no nga da dua gen pa ba da ki jok ki jing ker khu ki jome men yo ban ker khu ngi ko try ji su bangin yo ban
nang ai shuru atrai ishe ka kam ga jome ker khugen pa ba kodoi ki banta baro jong ga jing im ga jongi bat ki jinya sangi badang sa ko trai ki bai nindang yo kan pa lang bagani ga singe lang bagi we pat ki dong ko kenal pa pha nyai ga buram ga jingu ga jing ro yame ya ki jing ker khu ki jome bat ba mela sngo ba snap ya ki jing duai ba ki jing khot ker pat jungi ha ga ni ga kenta jong ni ga step aga ker teng jisungi duai ba ni pan ki ne baro bar ha ga bangin mi no nang ga yeng ga ba kentang ga jome ko pa ni duai ba ga jing ai ga jome Jesus Christ bo trai cái gì ba cái trong play bao pa cái gì slok cái hôn mà thiang mà cái bên side board trong mình xem mà khôi cái long gạt bạn nghi iwe bạn cũng chưa rồi bạn cái bên cái trong mẹ pa bên cái bên này cái lăng slok cái bort hay cái bên mình đem bạn khót cái pat cái tên cái trong mẹ mình ta hala cái tash cái bom bom jiu kuru amen